muzi ko mu Minembwe kuri none ejo navuganye n'umuntu uriyo arambwira ngo agakombe k'umunyu mu Minembwe kageze mu bihumbi 100. ni ukuvuga ngo ikiro cy'umunyu cyangwa se kijya twita ikigozi, ikiro cy'umunyu ni udukombe 2. ni ukuvuga ngo ikiro cy'umunyu mu Minembwe ni ibihumbi 200 by'amashiringi. Amen. Fra Congolais. Ariko mwibuke mu gihe umunyu wabonetse, bene wacu bari mu Minembwe nta munyu bafite, bene wacu bari mu Minembwe, bene wacu bari mu Bibogobogo nta sabune bafite, tibabona abantu bagurira ibintu by'ibanze, tibabona ntibari ko bahinga batewe n'inzara. Mu magambo ahinnye, agapfuko k'umunyu kagira amafaranga, kagira ibiro, agapfuko k'umunyu kagira ibiro 25. ni ukuvuga ngo muri ayo mafaranga ikiro kimwe nimba gifite ibihumbi 200, ni ukuvuga ngo agafuka k'umunyu kare muri miliyoni 5. mwumva igitangaza mu gihe babonye. Ariko kandi bavandimwe, dukuriye isapo bare abasaza bavuganye na Yakutumba, bavuganye na Ngoma Nzito, bari kumwe n'umugambanyi Kongolo. muzi ko biriya bare abantu bari bafashwe bugwate, muzi ko bari abantu kuriya bari nka za matekwa, ariko bashobora kuvuga ari amakuru, bashobora kuvuga biriya bintu. nabo gushimira, ntabwo abantu bashobora kubyumva, ariko kukubwira ngo uvuge baguhaye Yakutumba gufashe mu kuboko, uyobora kariya gace, bamaze kugira ngo ubwami bwabo kandi bushinzwe gukora ibyo buzabukora. muri aho nshuti zacu bakunzi ba Paparabi Media TV, turabasuhuje aho bwije nimwiriwe, aho bukeye nimwaramutse, tubifuriza amahoro y'Umwami Yesu Kristo, kubizera Mana ngo akomeze abane namwe, naho kubizera Muhammad naringiye kuvuga ngo amsulullah wal akbar, nisinzi ko naringiye kubivuga ariko ntabyo nzi. Abizera Muhammad namwe nuko turabasuhuje aho muri, abizera ibindi namwe nari kubasuhuza mu byanyu, ariko mbabwira ngo muyoboke Kristo niyo nzira yonyine y'ubugingo, mukomeze mugira Imana n'ifaranga. Asigaye reka twongere tuganire namwe tubifuriza amahoro, kuko twari tubivuze. Reka twongere tubinginge nanone gukora subscribe, comment na share zanyu birakenewe. Kutarakora subscribe kuri Paparabi Media TV niby'ingenzi, niby'agaciro, kandi ndetse n'inkunga yawe kugira ngo tuzatubana nawe umunsi ku wundi mu buryo bw'amakuru, ndetse yewe no mu gihe twashizeho ibindi bitandukanye. Icyo gihe tuba twashizeho indirimbo ku bazikunda, tuba twashizeho ubutumwa ku babukunda, tuba twashizeho yewe ndetse n'amakuru asetsa cyangwa se ibintu bihuye na komedi, kuko ni radio usanga ihuriyeho ibintu bitandukanye. Ariko rero muri kino gitondo cy'uyu munsi ayiwacu twebwe na amasaha ya mu gitondo, nizo mpamvu muri ko mwumva hariho nk'akayaga, tibize kubabangamira. Icy'ingenzi ni message, icy'ingenzi ni amakuru, kandi ntabwo ndibuze kubarambira kuko ari amahuru. Amen. kuko ari amakuru ngo amahuru. Ariko kweri Yesu we, ibi nabyo birabaye. Ni amakuru y'ingenzi avugwa mu karere cyane, ndavuga iwacu muri Kongo. Muraza kwihanganira akayaga gahusha, ariko tibabangamire cyangwa se ngo bibacogoze, mu buryo bwo kugira ngo mukurikirane amakuru. Turaza kuvuga ku ngingo 3 z'ingenzi twihuta, amakuru kugira ngo tuye kuyava imuzi tuganire. Ingingo ya mbere turaza kuvuga amakuru ariko avugwa iwacu muri Kongo, aho ni muri Sud Kivu, mu misozi miremire y'Imurenge mu Minembwe. Tuze kuvuga nanone ariko avugwa muri Plaine, hariya naho n'ubundi ni muri Sud Kivu, ariko ahitwa muri Plaine de la Ruzizi, ni hariya mu kibaya cya Rusizi. Nanone tuze kuvuga ariko kuvugwa na Kinshasa,
reka tuze kuganira duhere ku makuru ariko avugwa iwacu mu Minembwe. Mu Minembwe amakuru ahari ntabwo ari amakuru anejeje, icyakora kimwe cyo kinejeje nuko abantu mu Minembwe babyutse amahoro, biriwe amahoro, ubu nyine ari amahoro bahumeka kandi bashima Imana kuba gifite kuba kandida bagushima. Abo ni abagihumeka, ni abariho, ariko amakuru atanejeje ndetse ababaje ni amakuru y'ubuzima barimo bwa buri munsi, ni amakuru y'ibitero bagabwaho umunsi ku wundi. Nk'uko mu gitondo nanone drone zazindutse zibarasa, zirara mu baturage, zirara mu byabo, zirarasa amabomba menshi, bayohereza bahigahiga abantu, bahigahiga n'ibintu. Murabizi ko iyo babuze abantu barasa inka, babura inka bakarasa amatungo magufi, ihene, intama, yewe ngo banabibura bakarasa n'inyabo, niba ari woroye inyabo kugira ngo uzamurire imbeba bakayirasa. Dukomeza no kuba pole cyangwa se mpore kuri ibyo bibazo mugenda mugira umunsi kundi bavandimwe. Ni ukuri turabizirikana kandi tubana namwe, icyakora turanabasengera mukomeze mwihangane kuko agakiza kari hafi kandi twiteguye intsinzi, kuko iyi ntambara twashoweho tuzayitsinda n'ishema. Narivuze ngo intambara kiraba mu Minembwe, drone kirarasa, reka nze kuyahuza n'amakuru ya Kinshasa. Ejo mwabonye perezida Kinshasa Tshisekedi avuga ngo abanyamurenge n'abakongomani ngo iporose 100%, ngo kandi azoproteje ubwoko bw'abanyamurenge ngo 100 nk'uko proteje n'abandi, ngo noneho ngo akarusho ngo we ngo yakuze ngo atazi ibyo bintu. Listen what he said. Ngo yakuze atazi ibyo bintu, ngo ntiyarazi ibintu ngo by'amacakubiri, ngo ndetse ngo unarebye ngo n'umudamu wiwe ngo yakomotse muri Est, ngo ndetse n'abavandimwe biwe bari umunabe n'abakuru biwe ngo na bene wabo ngo benshi ngo bafite ngo abadamu ngo bava muri Est, ngo kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko ngo adafite amacakubiri. Abantu bumva afite inkuru iryoshe. Arongera aravuga ngo ikibazo cyabaye ngo mu gisirikare, ngo nuko we ngo atize ngo igisirikare, ngo kandi ngo azi ko ngo igisirikare ngo gipanze. Mwibuke ko bino bintu yavuga ni muri manda yiwe ya kabiri, nabwo iri kwigenda ku musozo, ariko ashaka ngo uburyo ahindura constitution kugira ngo azongera ayobore manda yindi ya gatatu. Dukurikirane ngo ariko ngo ikibazo cyabaye ngo ntazi igisirikare ciwe, ni perezida muri manda yiwe ya kabiri ntazi igisirikare, ntazi system ya gisirikare, ngo ntiyabayeho umusirikare, ni perezida. Uwo ni perezida w'igihugu. Igitangaza kije kuba ngo izo nkuru karaziryosha nuko abantu bazumvishije ngo mu buryo buryoshe. Nijoro hari space nabayeho y'abantu bahembera genocide, nayibayemo ndi kontegera ingene ngo bishimiye ngo imvugo ngo ya perezida, ngo perezida ngo akeneye amahoro, ngo murabizi ngo dore ko ngo yanatumye ngo Kongolo, ngo yanatumye Kongolo n'ibya Kongolo, ndaje mbigireho tubiganire twumva aya makuru. Ngo kandi ngo mwumvishe ko ingene yavuze ngo azirikana abanyamurenge, ngo ndetse ngo igisirikare cy'ingo ngo agiye kukigira gisha. Ndababwiza ukuri, nubwo yavuze aya makuru yayasoje gutya guca drone zija kurasa, yayasoje gutya plane baterwa. Ibya plane ndaje tubivugeho. Abasirikare biwe mwibuke ko turi mu gihe cyo gushakisha gahenge k'amahoro, ibiganiro bigeze mu Busuwisi, ariko yasoje ijambo ryiwe gutya ingabo ziwe muri plane ziratera. Ariko none ngo ashaka kwerekana ngo delegation yiwe ngo y'abanyamurenge ngo yatumye ngo isha muri gwishiriya ngo zabibogobogo, ngo isha kuvuga hejuru y'uburyo amoko agomba kubana.
uwo yatumye ni Kongolo. Abantu ngo noneho ya space yari yuzuyemo abana bagabo bakagara, reka mbivuge, batangira kuvuga ngo nukuri ngo nuko ngo abantu ngo bataze babyumva ngo ariko ngo kubera ngo kwanga igihugu. Reka mbabwire ukuri, mu ngingo zigira jenoside nuko abantu bazabivuga ntimubyumve mukabikritika cyangwa se mukabitera utwatsi. Iyo jenoside ishaka kuba, bategura abo kuyikora bagategura n'abo kuyihakana, kandi mu gihe babiteguye bivana n'ibiguzi batanze, kuko ndi wongira umuhakanyi utambaye ikiguzi. Kuvuga Kongolo ari mu babanje gutuka abene wacu b'abanyamurenge ngo batavugira abanyamurenge bari ko bicwa. Ico gihe yari mu ngambi, abonye uburyo bwo kugurwa bamuhaye ifaranga, niwe uhindukiye kuvuga ngo abanyamurenge ntibari ko bicwa. Abo ni mu bahawe ikiguzi bo kugira ngo bayihakane, ariko jenoside kirakorwa. Kandi perezida ntiyohagarara, ntimutekereze ngo perezida ngo araza ngo ahagarare ngo avuge, afite igitutu cy'amahanga, afite icy'amahanga bamubwiye hejuru y'agahenge, ntaza ngo avuge ngo mugende murase. Kabirya yaje yidobetsa ngo lisasi moko ngo none aratangiye ngo ibiki, niko imiringara arimo ntitwa turyumva lisasi moko ryari ryakubera moko. Ariko ngo abantu ngo bakene ngo baze bavuge ngo sinzi abanyamurenge ngo sinzo, aribo yakoresha kugira ngo abone uburyo yica bakeneye kwica. Reka mbabwire ukuri, na zino ntambara zidakomeye biriya ariko avuga ngo bizo guhindura constitution tiyobigeraho, n'indi manda yindi ntiyoyobora, ariko arabikora kuri yabaryoshe kugira ngo abone uburyo aza kwica. Ibyo byo birazwi, ntabwo amaduba ari maso, indare za sarambwe ziri maso, abanyamurenge ntabwo mubajijisha n'intambara bamaze mw'imyaka, nibo byumva barabizi, turabizi, ntabwo ndibo byumva, nta nzira mwamuja kubajijishamo ngo bikunde. Kongolo yatumye hariya mu Bibogobogo, kwanza n'umu indiscipline, umuntu ushika akabwira abarutana base n'abangana na se ngo nibatavuga ngo arabakubita, ngo nibatayoboka ngo bazoshira bose ngo bashireho. Yabazaniye uri kubamara, akenera kubumvisa ko ngo abasirikare bibo ngo atari bariko bakora ibyo bakoze, barahavuye gutye bamabanyaga. Umugabo w'intwari wari uhari pasiteri aravuga ngo nabe tubihakane nabiwe, kandi ikimenyimenyi n'ikimenyetso. Ntabwo twadusaba perezida amahoro, sitwadusaba wewe Kongolo amahoro ngo ugende tuvugira ngo perezida tuzane amahoro, ko turasaba wewe Yakutumba. Yegera Yakutumba aramubwira ati ni wowe turiko dusaba amahoro, turabizi ni wowe watubujije amahoro. Tutubwira ibyo gusenga Imana ngo tuvuga ngo dusabe Imana amahoro, Imana duhora tuyisenga, ni wewe Imana tuyisenga, ariko ni wewe. None ningo kuvuga mu yandi magambo, n'Imana yarabivuze iravuga ngo isigushijisha no nguko umubi cakiyoka satani kimanukiye isi, niko kukubwira ngo wakiyoka we, turabizi ko ari wewe watumanukiye. None ga uduheza amahoro ni wewe ntituyashakira handi. Babajije Kongolo, abanyamurenge batuye hariya baramubaza ati se Kongolo, ibuvuga ngo amahoro yabaye tuyoboke, twomanuka tukika Fizi tukaja za Baraka tukaja Uvira tukaja guhaha? Yakutumba wenyine arabahindukira arababwira ati ibivuze ntabwo ari byo, uwogenda no boka mamuca bo mucijosi abapfuye muramenye mwirinde. Ariko ngo akenera gukoresha imvugo ngo imvugo nziza, ngo akeneye ngo kubyita ngo yaye nabonye ngo mazito ngo yaye ngo hariho ngo abazalendo ngo baukweli ngo nabazalendo ngo ambaye ngo siba ukweli mugaca yoboye. Niza strategy zabo bavuga ngo yaye ngo wari wagiye ngo numwe, ni uyoboye ako gace, ni uwa controla, nta wundi wona nta wo muvuguruza. Ngo yaye ngo bazabaza kubiba, ngo bari ngo nabazabaza kubica, gusuba wabatumye ngo abo ngo siyo wa ukweli, siyo wa ukweli.
ariko uriya mubyeyi aramubwira ati ceceka turabizi n'abawe duheza amahoro, duheza amahoro niyo dushaka, si tuyasaba Imana, Imana tuba tuyisenga umunsi ku wundi, ni wowe duheza amahoro. Ariko nabonye utugara twatangiye kubisigiriza ngo turashimira Kongolo ngo ku gikorwa cy'ubutwari yakoze, ngo turashimira ngo perezida ngo wacu ngo azavuga neza, ngo perezida wacu ngo dushakira amahoro. Imyaka ingahe ishize? Ni manda ya kangahe ariho? akeneye gupfunyika amaso y'abantu se ngo abantu ntibabizi ntibyokunda ibyavuze Kinshasa n'ibyo. Reka tuje muri plane, yavuye muri plane bariya bazalendo bumve ngo perezida yavuze, bama bagenda baje kwirara mu madubu n'intare ngo bagiye kuzirasa. Tibikunda abari babayoboye nibo bahereweho babacumita ibyo kubacumita. Tibishimishije ngo ukora abakongomani bariko bapfa kuko icyo twifuza ari amahoro. Rero ntabwo bishimishije kuko abakongomani bakomeje gupfa, kandi ntibishimishije ko intambara zikomeje gupfa. Ariko ikintu kigayitse kuruta ibindi nuko ibyo bavuga atari byo bakora, nuko n'ubundi babivuze wenda kubera icyo babahaye. Kuko si abantu ndibatekereze ngo Kongolo yamanutse hariya atari afite frais de mission, atari afite icyo perezida yamutekereye ngo ugende ubaheze zino bavuge gutya. Reka tubaheze urugero rufatika. Abasirikare b'abanyamurenge bari muri leta ejo bundi bamanuye Afande Gasita, baramumanura ngo aje guhagarara operation, ngo aje Uvira. Bararyana baragongana, imihanda iruzura ngo ko barahiga Gasita ngo na hoteli arimo ngo bayitwike, ngo ntako bobazanira umunyarwanda. Uwo ni umunyamurenge arazwa. Murakana ko Gasita atari umunyamurenge? Kwanza mu Rwanda ntibagira ba Gasita. Murabyumva? Bakaza baryana. Uwo nuwo muri leta rero, nuwa Kisegeti. Ejo bundi bandike ngo Colonel Nyamushebwa niwe bagiye gushira Uvira to playing ama video. Twiro zabo zose ziruzuye. Bavuga ngo botuzanira ngo babite ngo Nyamushebwa. Ngo iyo Nyamushebwa ngo tugamba twahinika. Uko se ngo baramwica mu yandi magambo. Iyo mvugo niko yarivuze, iyo nivugo y'igipfurero ku batacumva. Nukuvuga iki? Tibabyemera, ntibemera ko turi ubwoko bw'abakongomani. Kandi abatabyemera benshi nabadusanze muri Kongo, nabo twasanze muri Kongo, nabaturanyi, nabo twabanye, nabo twahahiranaga, nabo twasabanaga buri gihe. Ariko rero kuko hari abantu bafite ikiguzi runaka, bafite nabo babwira kugira ngo bavuge ngo nabo bazamura ayo majwi, ntibikunda. Ariko rero muri analyse ngufi ngizi, ibintu Kongolo yagiye gukora biri mu buryo bubiri. Icyambere ni ukwegereza abaturage urupfu. Icya kabiri ni uburyo bwo kugira ngo bivuganire nk'uko batsinzwe. Tese batsinzwe gute? Mwabonye leta, umuministre w'ingabo ejo bundi yaravuze ngo gutsindwa kwabo ngo bivanye nuko ngo M23 ngo yinjiriye ngo ikoranabuhanga ryabo ngo itumanaho ngo yararyinjiriye ngo iyo bapanze ikintu ngo izikimenya. None akeneye kuzamura amajwi. Ikindi cya kabiri gutsindwa kwabo, babonye ko muri diaspora, naringiye kugasimba, babonye ko muri diaspora abatuye Kenya, abatuye muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abatuye mu Bwongereza, abatuye Canada, bazamuye amajwi babwira isi. Abanyamurenge babwiye isi, babereke isi akarengane na genocide bariko bakorerwa. Birumvikana bitangira kugera mu nzego za leta, bitangira kugera mu nzego mpuzamahanga, aho mwabonyeho Croix Rouge bafashe abakozi babo babatuma mu minembwe kujana imiti.
byarumvikanye none babona ko amajwi yatangiye kumvikana mu nzego nabo za gisirikare byananiranye ngo kera ngo barabinjiriye bashatse kugira ngo babone abo bagura noneho bari siritere yaho jenoside iri kwibera ngo bahakane ibyo diaspora iri kwikora ibyo bene wabo bari mu mahanga ibyo amahanga yumvise kuko bagiye kubinyomoza biranga abazungu ntuzugenda ngo bajanire amagambo gusa bazi ko abantu benshi babesha umunsi ndibuka wa munsi wa desi haje umugabo umwe wagaragaye naho ngo abandi babiri bari bihishe bazana n'abandi bapfurero babiri bari ko bakubita ingoma ibo nibo bagaragaye bari bacungiye umutekano na polisi nk'uko ino ntibazapfa gukora ku muntu uwagaragaye ni uwitwa Rugari narabivuze hano tugenda uje kuzana abantu ntabo ngo numara uvuge ngo baje kunyomoza abantu ibihumbi birenga 4 tibikunda abazungu baza bumva ukuri baza ukuri wenda nubwo bo bindyarya kuturusha baza ukuri baza ukuri abazungu bo bindyarya kuturusha kubera inyungu babikeneyemo inyungu babishakamo ariko baza ukuri rero ko barabona bamaze gutsindwa ko baraje gufata bariya rero bari ko bakorerwa jenoside ngo bazamura amajwi yo kubihakana tibikunda mutanga amahoro mureke jenoside nicyo kintu twababwira gusa ariko ibindi byo tibyo kunda mwaratsinzwe mwarananiwe no kuvuga ngo barabinjiriye nta babinjiriye no kunanirwa perezida wenyine yarabivuze ngo abasirikare be n'abakloshare ngo sinzi ibyo yazabita bene ibyo nuko bameze none karashaka ngo manda ya gatatu ngo ahindure constitution atangiye kuvuga ngo murabizi ngo si umusirikare ngo kandi ngo yarazi ngo igisirikare kuri manda ya kabiri yashira ngo tuzi igisirikare cyabo ariko kandi bavandimwe dukuriye isapo bare abasaza bavuganye na Yakutumba bavuganye na Ngoma Nzito bari kumwe n'umugambanyi Kongolo muzi ko biriya bare abantu bari bafashwe bugwate muzi ko bari abantu kuriya bari nka za matekwa ariko bashobora kuvuga ari amakuru bashobora kuvuga biriya bintu nabo gushimira ntabwo abantu bashobora kubyumva ariko kukubwira ngo uvuge baguhaye Yakutumba gufashe mu kuboko uyobora kariya gace bamaze kugira ngo ubwami bwabo kandi bushinzwe gukora ibyo buza bukora ariko icyakora ntabwo ari bose ntabwo ari ababembe bose bakora bibi ntabwo ari abapfurero bose bakora bibi ariko amahoro azuza kandi turategereje ndarivuze ngo reka dusoreze aha mugire amahoro mugire imana n'ifaranga kandi mukore subscribe share na comment zanyu biba bikenewe kugira ngo tuzatumenya ko turi kumwe namwe umunsi ku wundi ijwi ryanje nibyo bizafasha gutabara iwacu cyangwa se kuvuganira iwacu naho abari mu marembo nabo imana ikomeze ibarinde imana ikomeze bakomeze naringiye ndavuze kano kantu murambabarira kandi nari nsezeye iyo umuntu ibintu byabaye byinshi mu mutwe kubera impamvu y'ibiriko bibaza yibagirwa reka mbabwire kano kantu muzi ko mu Minembwe kuri none ejo navuganye n'umuntu uriyo arambwira ngo agakombe k'umunyu mu Minembwe kageze mu bihumbi 100 ni ukuvuga ngo ikiro cy'umunyu cyangwa se kirya twita ikigozi ikiro cy'umunyu ni udukombe 2 ni ukuvuga ngo ikiro cy'umunyu mu Minembwe ni ibihumbi 200 by'amashiringi amen fra Congolais ariko mwibuke mu gihe umunyu wabonetse bene wacu bari mu Minembwe nta munyu bafite bene wacu bari mu Minembwe bene wacu bari mu Bibogobogo nta sabune bafite tibabona abantu bagurira ibintu by'ibanze ntibari ko bahinga batewe n'inzara
mu magambo ahinnye agapfuko k'umunyu kagira amafaranga, kagira ibiro, agapfuko k'umunyu kagira ibiro 25. ni ukuvuga ngo muri ayo mafaranga ikiro kimwe nimba gifite 200,000, ni ukuvuga ngo agafuka k'umunyu kare muri miliyoni 5. mwumva igitangaza. mu gihe babonye umunyu ntibaze barya umunyu nabo bakibona, ariko mu gihe babonye ubagurisha agapfuko k'umunyu kagura miliyoni 5. ni ikintu kibaye cya mbere mu mateka y'isi, kitigeze kubaho n'ahantu umunyu wigeze kubura, nibwo bwa mbere. ariko ikibabaje, reka mbwira abantu batari hariya hantu, abantu badafungiranye hariya hantu, abantu batazitiwe, abo ni abari muri diaspora, ni abagize uburyo, ni ababonye uburyo bwo gusohoka mu marembo bahunga, cyangwa se ni abari muri diaspora, nabo biriya byasanze ino, ariko bafite uburyo bwo gukora, bashobora kugira icyo bufasha abavandimwe baririye. baravuga ngo mutanga umusanzu wa $25, ukumva ko ari ibintu biteye ubwoba, ukumva ko bari ko bakunyaga. mwene so ntakirya umunyu wabayeho atazarya umunyu, yewe n'ibiryo abayeho atazabirya, nguko si buri munsi ibiryo biboneka. ukuri nuko nibazombwira, ariko ntibisaba no kumbwira, ni uko nzoza nabona no ku kwezi notanga 2 cyangwa nkanakuba. hari abarwanashaka bakuba inshuro 3. sinshaka kuja muri details kugira ngo mvuge ibintu uko bipanze, ariko hari umusanzu ugenwe wa buri kwezi. niba uzi ko uri muri diaspora, umusanzu w'ukwezi wo gutabara abavandimwe, hari abazamagenda ngo bazatubwira ngo kuzukura. abo mwatoye ntimubizeye, wewe nkandi bagweze raporo, wewe nkandi bagweze raporo y'amadolari 25. utekereze ko hari ubukene bungana iki uriya muntu afitiye ayo madolari yawe? ntibikunda. ni amafaranga aza gufasha bene wacu. iyo bibaye ngombwa n'inzira ibonetse bakagura imiti, iyo bibaye ngombwa inzira ibonetse bakagura ibinini. dufite benshi bakomeretse, dufishe benshi bananijwe n'ibihe barimo. rero icyo nari ngiye kuvuga nuko umuntu wese azoza aganduka, mu mwanya wawe uganduke, dufashanye uyu mukingi, mu gihe twe dufite uburyo bw'uko twisanzura cyangwa se uburyo bwo gukora. mugira Imana, mugira ifaranga, murakabaho. harakabaho abanyamurenge, harakabaho bene wacu, harakabaho abatutsi muri Kongo, harakabaho abakongomani, harakabaho amahoro muri Kongo. Imana ibane namwe, turabakunda.